lisantil hu. Liqa kwa Jesus naril liqa pabal. Chirisha in yoko che atinak chiru likutanain. Jun replikat solbal nakataw salihu Marcos capítulo 4 versículo 40, Joaquí salihu Mateo capítulo 15 versículo 21, sali versículo 28. Arin yokochish junta etankil lishpabaleb eblish solom liqagwa Jesus rikin lishpabal jun li ishq li makwa shkomuneb li ralash kaholach Israel. Qaqretan la eblish solom liqagwa Jesus neke rochbeni liqagwa rahlal kutan salish angel Harrum chisach bach oleh likeru rilbal rahlal kutan eblish solom liqagwa Jesus. Abanan chahah kuichok reheb lipa bank. Aban li ishq kanang maga rilom likin liqagwa Jesus. Abanan hanjik likishkut besi lishpabal chiq ashal nim rikin liqagwa Jesus lak kolonel. Pinakakeretal eblish solom liqagwa Jesus ke shukwak sashkabal likaksut iq osog qechanke. Liqagwa Jesus kwan rikinem. Aban karu kishpanu li ishqain lima kwash kumoneb lak Israel. Haan kishkeli rilopal ut lishpabal rikin liqagwa Jesus. Lishpabal leblish solom liqagwa Jesus ki anek chehunkwakil salish honalil sakali rashik linik etawlimankwi. Lishpabal li ishqain kiniman sashki linimla honal hualra li chochish numsinkil. Utho kanak liqagwa Jesus kish useb lish solom nak kishyebre nak maga lishpabale. Aban karu kishyere li ishqain at ishq ashal nim la babal. Hokana katkoskwitzin li babal maga sakal rilom rikin. Ebli honali nakanumsi usakwanko sa shiw manaksa sailal chimuko kuila o sakal akpabanel manakkwang liqakankhil sa li igles. Li babal nagkwang kakakwi sa shkoho bangkili kachol rikin liqagwa Jesus ha kyal likaruchi honalil. Usanakil naknapaik lishchak bingkili katsamaho. Lishtaqin kili qagwa Jesus mokonakosh kolta chiru shkulbaleb li railal. Chimukonarakta nashche nakwan tsakali kapabal rikin li qagwa Jesus manak tsakal reru li kapabal rikin. Lisantil hunash kutak kwichiku chanrunak kwangeb li qaskaitzin li nekeshye chakribeb nak nekesh bab li qagwa Jesus. Abanan mokotyalta shmanak li qagwa Jesus naril li shpabaleb. Haan nashnawchak aniheb li tsakal nike baban ut aniheb li kyal nekeshye nak nike babank. Junchik reheb li esila in nakataw salihu Lucas capítulo 7 versículo 1 sali versículo 10. La centurión jun li kwing nim shkwankil aban lish babal ashal nim kwichik chiruhan. Kiyaher lish mos kishpats lish ten rikin liqagwa Jesus. Nashnawah kwi nakliqagwa Jesus kwansh kwankilal sashben chish khunil likyahel ut li railal. Hokanak kishyere liqagwa Jesus nakmoko ahel taru naktashik toh sali rochoch reshk irtesinkil lish mos. Tsakalakban naktishke li ratin sali honal barkwinataw limank ut lish mos li kwanchak sali rochoch tak Iraq sashkaba lish babal. Ut liqawa centurion kish khuntak eta. Lish kwankilal haan hohun kwing nimsh kwangil li nataklan sa shpeen na balep eblah pub. Kahkwit sakal rikin hun li ratin ut eblah pub nekeshpano chish khunil li nashye. Hokanak kwi kiri liqagwa Jesus sa shpeen chish khunil li railal ut li kyahel. Kahkwit sakal naktishye li ratin ut lishmos tak Iraq. Li babalat kwaskwits inataw limank rikineb ebli poyenam link anakakoshla nakwangta lish babaleb. Karu kishe liqagwa Jesus chirish liqawa centurion ngain. Mga hungwa kwilom papal sa shtepal Israel ho lishpapal likwin kain. Hunchik likaru akhelu naktakanaw haan. Naktaka kubsi qib. Liqawa centurion kish kubsi lishkwankilal. Kishyere liqagwa Jesus mokoin kulukta naktatkulak sa likwot church. Li tsakal papal moko nashqitqiti tarib sa shpen liqagwa Dios. Nashkubsi ban rib. Ut nashkesh na lish nimal shkwankilal li Dios. Liqawa centurion kishbab rubelak naktak ulmank. Shbanak kishkohob lishbabal sa li ratin liqagwa Jesus naktishke chik Iraq.
Hayal kuitakakul sa kumbat manakingka. Likaru nakatsama chiru likagwa Dios. Kapabak naklikagwa tishkechake liparkuan chokrehaan. Hunchik li esili nakataw sa lihu Marcos. Hai kun likuing li Josh sikbal shteng angil chiru nabal. Rikinep nabalep lakbanunel. Kuan hun li mausak musik rikin li ralal. Utkashal ranak na takwasik shban. Likagwa Jesus kishyere kui nakapab takul. Chan likagwa Jesus rek ru kishyeli kuing kain. Marcos 9:24. Nimpab chan. Abanan na shnawak kuinak mukot sa kalta rerulish babal. Tohonak kishyegwichik. Teng ahin rikin lish makhelal limpabal. Sa hunchik liatin kirak syebal. Teng ahin chishpabangkil. Saibli hunghung kurhebli serakain lish kabi. Likagwa Jesus na shnaw nakaebli po yanamain kwang kip sakal shpabal uthoganak keshkul libarkwan keshpats. Likagwa Jesus nashka kubresili pabal sa shkebal ke libarkwan li nakatsamak kwichiru. Uthoganak kwi lisantil musik Nakoshteng achi pabank. Lishik na ilok reli Dios, lishik na ilok kela o nasyal shkesh sikbal chanrunak lao hingarak takapab libarkwan li nasyeke likagwa Dios sa liratin. Shpanak kwi lao hingano ko pabank. Takilak kwi linaruchini lishmakail likapabal. Shpanak kwi yogosh ola ningil hunes kaush kuanko sa shiw-shiw. Hokanak akhel rush michpal chihungwankil uchkoho bangil likapabal rikin li Dios. Ut nakaiblik aushain likyal ink aus lineke pook re likapabal ink achik neke ruchik ik shpanak mungu yogota chik chichola ningilep rikin likakaush utikineb likatin utrikineb likabanuhom. Karulik asyal akhel rusa likayoam anakwan shkire singil likapabal. Inka tasyak takakanap tsamang chiru likagwa Dios reshpatsbal sakop likapabal. Renak toshteng kayak re teng ahin chishpabangkil hokishcheli yukobeh sa hun rehebli serak lishkabi. Han narak serak ikagwikin hochak rikin likawa Abraham, likawa Moises, likawa Jacob. Rikinep chak ebli patriarkas. Kelach ol chirish likagwa utkohob la babal rikin. Uttakwil linaruchini litsakal babal. Li Dios Dios obtesin gagwe. Toch sa hun chik likagangel.